Dobar dan, ja sam Damir Martin, hrvatski veslač, osvajač srebrne medalje iz Rija, a ja sam gost sportske emisije. Damire, naravno ono prvo pitanje glasi zašto i baš i kada ste odlučili postati veslač? Nije baš da se većina ljudi bavi tim jako teškim sportom, uglavnom se ljudi opredjeljuju za nogomet, košarku, rukomet i takve sportove, pa evo, zašto je Damir izabrao veslanje i kada? Pa ajmo reći, veslanje je nekako genetski zapisano u mom tijelu, u mojoj obitelji, jer i djed mi je bio veslač, otac, majka, kako smo iz Vukovara, tamo je to tradicionalan sport i jednostavno bio je prirodni put da ja nastavim sa veslanjem. I stari brat je veslo, tako da povratkom iz Njemačke brat i ja nismo napravili svoje prve veslačke zavesle na Dunavu, nego na Zagrebačkom Jarunu i evo ja sam trenutno sada u veslačkom klubu Croatia gdje nastavljam svoju karijeru. Započeo sam u veslačkom klubu Zagreb. Dugi niz godina sam bio u veslačkom klubu Trešnjevka. Kakva je danas situacija u Vukovaru sa veslačima? Postoje li možda novih kandidata da postane ovako uspješni kao vi? Pa evo, unazad 4-5 godina veliki potencijal pokazuje Mato Brandt, koji je evo sada još do 23 godine senior i potencijalan kandidat za reprezentaciju, tako da u Vukovaru uvijek je bilo veslača, uvijek ima veslača, tako da radi se, jeste puno manji broj ljudi nego tu u Zagrebu. Nema selekcije, nego ako itko dođe u klub pokuša se zadržati što više, a pošto je veslanje takav sport da ga stvarno čim probaš jednom zavoliš, mislim da nije teško zadržati djecu, nego jednostavno školski sustav je taj koji utječe na karijeru, a ne samo veslača, nego bilo kojeg sportaša. Kad ste kretali u prvim koracima u Vukovaru, što ste si zacrtali? Jeste mogli sanjati da ćete postati tako uspješni veslač? Dobro, u Vukovaru sam imao 3 godine, tako da nisam još sanjao o nekoj veslačkoj karijeri, ali prva veslačka natjecanja su pokazala da imam potencijal i naravno u natjecanje sam nizao neke pobjede, navikavao se na pobjede i eto, bilo mi je žao da to prestane, pa sam se trudio da što više pobjeđujem, na što više natjecanja da idem i stvarno da uživam u veslanju i treniranju. Ne znam, došlo je to nekako spontano. Vjerojatno imam neke fizičke predispozicije za to, imam, talent, ali jako puno se mora u veslanju raditi da bi se iskoristio taj talent. Što bi Damir bio da nije bio veslač? Pa evo, počeo sam sa plivanjem i tamo sam upoznao svog kondicijskog trenera sada, Peru Kuterovca. Ajmo reći da mi to dalo neku bazu u izdržljivosti i u muskulaturi u mom ranom početku razvoja, tako da sam došao spreman za veslanje. A ovako od sportova što me zanima je sigurno rukomet, jer je dosta ovako kontaktan sport i mislim da ima i dosta snage, dosta kontakta, izdržljivosti i zanimljiv je. Ali voda je na prvom mjestu, hoćete? Je, voda je na prvom mjestu, bacili su me u taj bazen, pa evo, ostao sam blizak vodi. Nama je i tajnik veslačkog kluba Croatia, kojem naravno ga pozdravljam. Evo, on će nam se za početak predstaviti. Poštovanje, ja sam Boris Rihtar, tajnik veslačkog kluba Croatia, ujedno i voditelj škole veslanja u istome klubu. Koliko dugo poznajete Damira Martina? Pa Damira u biti poznajemo od samih njegovih početaka 2000. godine kad je on, doduše kao član drugog veslačkog kluba, počeo trenirati u svom matičnom klubu, veslačkom klubu u Zagreb.
kako sam ja u tom trenutku radio, isto vodio školu veslanja u svom klubu, Veslačkom klubu Croatia, onda smo se na svim regatama praktički susretali, jer je on nastupao za svoj klub, a ja sam vodio dečke iz svoga kluba. Što po vama još možemo očekivati od Damira Martina u budućnosti, koliko može sebi i Hrvatska donijeti medalja? Pa s obzirom da je on sad u pravim najboljim veslačkim godinama, a za sebe već ima 2 olimpijska srebra, mislim da je njemu, kako bi se reklo, samo nebo granica. Ne? Mi se nadamo u klubu barem još stupanj više na olimpijskim igrama. Ne? Poput pravog domaćina Damir nam je pokazao prostorije svog novog kluba, a tajnik i on prisjetili su se i nekih uspjeha gledajući stare fotografije. No to nije bilo sve. Damir, evo, objasnite nam što se ovdje ovo nalazi i na koji način se ovdje trenira. Pa evo, kako počinje skupljanje djece za školu veslanja početkom školske godine, 9. mjesec, jako malo vremena da djeca zapravo osjete pravu vodu u čamcu. Pošto je već 9. mjesec, premalo je obuke da bi odmah mogli ići na vodu, zato služi ova veslaonica da djeca dobiju kontakt sa vodom i neki prvi kontakt sa veslom. Tako vidimo ovdje mali bazenčić, improvizirano jezero, ovdje su svi dijelovi koji su i u čamcu. Stabilno je i početci učenja tehnike i osjećaja za veslanje. Znači, vrlo je važno da se ovdje nauči tehnika, ali tako? Tako da, ovo najvjernije oponaša veslanje, sami pokret veslanja, osjećaj je malo drukčiji, pošto ovdje ipak se stoji, čamac plovi i tako neke razlike ima, nema valova, nema vjetra, idealni su uvjeti, ali za svakog početnika dobro dođe i to je prva stepenica prema čamcu. Sad će nam Damir pojasniti naravno značaj ovog ogledala. Pa evo, ogledalo je tu kako bi se bolje iskoordinirao pokret, jer uvijek je lakše uz sliku učiti, tako da ne moraš napamet misliti da li si odbacio ruke, nego pogledaš tamo da li si zapravo napravio to što trener traži od tebe. Tako da, ajmo reći, ogledalo je kao i u teretanama i bilo gdje je dobro pomagalo i ne znam, da vidiš da li dobro radiš pokret. Koliko dugo već Damir radi bez pomoći ogledala, to je već davno postala automatska radnja, ali tako? Tako je, da, to je, ali uvijek dobro dođe preko zime, kada nema toliko puno veslanja po vodi, onda na evo ove ergometre kao što imamo tamo u kutu, naravno ovo su malo stariji, gore su novi modeli, uvijek dobro dođe korekcija i da zapravo vidiš da ne bi ušao u neku grešku. A prije nego smo se popeli na kat kako bi nam veslački majstor pokazao što su to ergometri, nagovorio me da i ja sjednem u improvizirani čamac. Priča brojne priče, odražava tvoje želje, izražava strast. Priča priče o velikim pobjedama i zaboravljenoj boli. Tvoje lice priča priču koju želiš sakriti. Pokazuje tvoje savršenstvo. Tvoje lice priča priču. Prihvati ga. Savršenstvo portreta. Dvostruka Leica kamera. Huawei P10. Savršena desetka.
Danas puno mladih odlazi u inozemstvo, a mi želimo da naši proizvodi odlaze u Dublin, Tokio, Pariz, New York. Ali mi želimo ostati u Slavoniji. Sami uzgajamo hranu za svoje životinje, radimo sočne proizvode blagog okusa i nježne teksture. Znamo točno što je u svakom našem proizvodu, jer je važno što jedete, kako biste i vi živjeli zdravo i dobro. Vjerujemo u Slavoniju. Vjerujemo u dobro. Damire, evo, sješću kraj vas. Što se ovdje radi, na čemu se to trenira? Evo, ovo je veslački ergometar. Na njemu provodimo dobar dio zime, pošto je vani ili prehladno ili je jarun smrznut. Osim trčanja i vožnje ovih stacionarnih bicikala, radimo puno ergometra, jer to evo, baš oponaša veslački zaveslaj. Da, ovdje ima zapravo, ne ovdje, nego općenito se prvenstvo Hrvatske isto tako odigrava u ergometrima. Kakve tu imate rezultate? Tako je, da. Kako se mi volimo natjecati u veslanju, onda tokom zimskog perioda nam fali utrkivanja, pa onda volimo svi natjecati u tim ergometrima. Uvijek sam tu među top 3, znači braća Sinković i ja izmjenjujemo se od 1. do 3. mjesta, kako je ko u formi, kako je ko pripremljen, ali eto, i tako od mlađih dana sam isto bio uvijek u vrhu. Ajmo reći da je to neki onako iskreni pokazatelj snage i izdržljivosti. Obzirom da vam je obsesija voda, ovdje nema, pa kako to onda nadoknadite? Pa eto, ide kroz silu. Sila je uvijek prisutna, snaga, izdržljivost, proizvodimo vate, tako da ovdje je, evo, cijela dvorana, koliko 6 ergometara ima, to bude dosta bučno preko zime. Ne znam, to je evo, zimski dio treninga. Evo ga ovako, u lijevom gornjem kutu je vrijeme koje je proteklo od kad smo krenuli veslat. U desnom gornjem kutu piše broj zaveslaja u minuti. Ovo 2.20 to je brzina na 500 metara. Znači prosječna brzina, pace. Ovdje dole 2.27 je ukupni prosjek od veslanja. Znači u ovih 20 sekundi koliko sam sada veslao sam držao prosjek od 27,9. Prešao sam 70 metara i za pola sata bi prešao 6400 metara. Za vrijeme treninga mi prođemo od 12 do 16 kilometara. Odveli smo vrhunskog hrvatskog sportaša u vrhunski restoran Siran. Damir Martin i hrana. Kako to otprilike izgleda kad Damir dođe u restoran koji, na primjer, nudi najviše mesa? Što bi Damir izabrao? Meso bi izabrao. Koje konkretno? Bilo koje. Volim, recimo od janjetine, volim papršnjak i lopaticu rebarca, zapravo sve meso, nije da biram. Jedino mi je bitno znači, da bude domaći uzgoj, da to baš bude hrvatsko, iz ovog podneblja, kao i sva hrana što jedem. Bitno mi je znači, količinski da zadovolji apetit, okusom da zadovolji nepce, a nutritivno mi je bitno znači, da bude pa ajmo reći izbalansirano za doba dana. Znači preko dana više jedem ugljikohidrata, na večer više mesa, to jest proteina. Sada je li to visoka kalorična, niskokalorična hrana, nije mi toliko bitna zato što ja kroz svoje treninge potrošim tu od 3,5 do 4,5-5 tisuća kalorija dnevno. Tako da
dobro dođu i visokokalorični obroci i jela, ali kažem, najvažnije je to da bude svježe pripremljeno, da nije podgrijavano, da nije, ne znam, iz zamrzivača nešto, nego da je što bliže od ubranog do stola. Kad bi recimo sad Damir pozvao nas na večeru, što bi nam spremio? Kako se snalazite u kuhinji kad treba pripremiti neki obrok? Večer sam prvi put u životu pekao lungić, tako da dosta dobro ispalo i usudio bi se pozvati društvo na pečeni lungić. Jesu svi bili zadovoljni, nije bilo prigovora? Jesu, svi i zaručnica koja je jedina jela, tako da. To je najvažnije zapravo, da je ona zadovoljna. Naravno, vrhunski sportaši i pretjerivanje u hrani ne idu jedno s drugim, ali posebno pretpostavljam da je opasnost slatko, ili možda nije, kakvi ste tu? To je, ajmo reći, jedna vrsta nagrade s kojom se ti nagradiš, pa zapravo i ne radiš toliko veliku štetu tijelu koliko zapravo, mi to volimo reći, svog podstanara u glavi. To je onaj koji te tjera malog hedonista da njega zadovoljiš, tako da nagradim se sa slatkim, ali isključivo to služi kao nagrada i baš pokušavam uživati u tom slatkom što pojedem. Ne trgam se sad svakodnevno u slatkom, ali volim pojesti slatko. Pravi Slavonac, tako? Pa je, da, eto. Kolači, razni, najviše čokoladni, orasi, baklave, ne znam, palačinke, na 1001 način, kako god. Sve vrste kolača. Zanimljiv nadimak ima Damir Martin, za one koji ne znaju, evo on će nam reći o kojem se nadimku radi, a možda će nam otkriti neki za koji ne smijemo znati da postoji. Pa evo, nadimak mi je Damšo. Ne znam, mislim da je to mislim da rijetko postoji koji Vukovarac da nema svoj nadimak, tako da Damir Damšo iz Milja, mali Damir Damšo, tako od početka me zovu obitelji i tako je prihvatilo i društvo s time da u odnosu na sredinu, znači Zagrepčani me prozvali Damša, jer ne znam, kod nas u Vukovaru bi neko se zvao Kuzmo, u Zagrebu bi bio Kuzma, pa onda sami tako, pa se onda, eto, moj nadimak ima dvije varijacije, ima Damšo i Damša, ali draže mi je ovo kako me obitelj zove Damšo. Već puno puta opjevana ona mitska bitka iz Rija, gdje je Drysdale na kraju slavio nakon foto finiša, pa ajmo još jednom to čuti nakon ovog jednog vremenskog odmaka. Kako se osjeća Damir Martin, koji nije zlatni, ali je srebrni, on je sjajan. Da, evo, sad ste baš rekli da on je slavio nakon fotofiniša, ja sam slavio do fotofiniša. Pa evo, prošlo je vrijeme, vratio sam se natrag treningu, vratio sam se natrag u, ajmo reći, pobjednički mod i nastavljam dalje. Rio je bio stvarno vrhunac moje dosadašnje karijere. Najbolja utrka koju sam ikad odeslao, od samog početka, od pripreme, od sredine utrke, od finiša, od toga kako sam se osjećao za vrijeme utrke. Sve mi se baš posložilo i zato i jesam bio toliko sretan nakon utrke. Kažem, i tad sam izjavio da sam mogao biti i peti na toj utrci, ali bio jednako sretan jer sam stvarno izvukao maksimum iz sebe i pokazao i sebi i onome kog zanima koliko vrijedim. Koliko ste puta nakon te utrke nju pogledali u snimci? Pa pogledao sam ju dosta puta, zato što stvarno, pa mogu reći da uživam u toj snimci jer spojim ono što sam ja osjećao u sebi sa onim što se vidi na vani, znači ona slika veslaone i ogledala, znači vidim što osjetim. A sa Drysdaleom jako dobar odnos imate, imali ste i prije, ali evo, nije tajna, dobri ste prijatelji i on bi vjerojatno bio isto tako sretan i da je on bio drugi. Pa, mislim da on ne bi bio drugi, nego bi bio isto prvi
kao što je i dalje, jedino bi ja imao još tu zlatnu medalju, ali mislim da ne bi imao ništa protiv toga da se podijelilo to zlato. Da, bio sam 3 tjedna gore na Novom Zelandu, s njim je trenirao i bilo je odlično druženje, nismo jeli baš ovakve specijalitete. Hvala lijepa. Nismo baš ovakve specijalitete imali jest, ali sam isprobao i novozelandsku kuhinju. Dosta slične namirnice, ali na drugčiji način, ajmo reći. Janjetina nije slana, nego je slatka sa pekmezom od mente, koje je stvarno zanimljivo i ne znam, sad sam ošao malo u širinu, ali evo, to je neko veslačko prijateljstvo, znači uvijek smo, koliko god se borimo na vodi, mimo vode se družimo jer znamo što znači taj napor u koji mi ulazimo i zato cijenimo toliko jedan drugoga. Hvala Damire, idemo se baciti na posao, ništa. Dobar tek. Može, hvala lijepa, dobar tek. Pojeli smo, ali za sam kraj Martin je još nešto ispričao o hrani. Evo jedna anegdota koja se dogodila prije 2-3 godine. Majka je ujutru prije posla napravila ručak, skuhala je varivo od poriluka. Otac i ja smo došli doma sa treninga, gladni ko vukovi i smazali smo taj lonac poriluka. Sad mi smo mislili da je to napravila tako za nas dvojicu, jer smo mi to još podebljali i kruha pekmeza još nakon toga, se fino počastili, pomazali cijeli lonac. Kad je ona došla kući s posla, pita di je ostatak poriluka, kaže pa kakav ostatak, kaže pa dečki moji napravila sam 5 litara variva, vi ste to sve pojeli, tako da eto. Trening puno toga potroši, eto mi smo tako za ručak pojeli lonac od 5 litara variva od poriluka. Takav je Damir Martin, pravi veseljak iz Vukovara. U međuvremenu je svom novom klubu donio srebro s Europskog prvenstva. Čestitamo i želimo mu puno sreće u daljnjoj karijeri. Jedan je Damšo ili Damša.